الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. مزگفتا ایسونی لسنتر قزا شیخان یکم جار لسال 1907 هاتیه آوا کرن به دست هوستاو پالاین ازدی گوکو زباره پشک دارید آوا کرنا ویدا کرینه الله أكبر. دست پیکی به لبنان و هریه پاشی به بران و هریه دیو دا به چیمنتوی و بران هاتیه آوا کرن سه جاران مزگفت هاتیه نیژن کرن و برفره کرن هر سه جاران هوستا و پالاین ازدی بشداری تیدا کریه وەک زبارە ئێزیدیە دەستێکی درێژت ئاواکردن ناوێ مزگەفتێدا هەبوو و ئەڤە حقیقەتێکە ئەرجی وەکت بژین ئەوان ئاراستەی برایت خۆێت بسڵمان کرد تاکو مزگەفتێکی بخۆ سەر ئاواکەن و هەروەسا هاری کاریاوانجی کریە بۆ ئاواکردنا vê mizgeftê û ev mizgefte wekû hingbînin yabiye remzek û alayekê pêk ve jiyanê devera şêxan da. Erdê mizgefta êsivnê ji layê mîrê êziyan lê wî demî hatiye terxan kirin. Bê rezamendiya babeşêxo rîspiyên wan. Pîrxelîl êke ji rîspiyên êziyan lê êsivnê. Ewa bûyî hatiye vegêran êzidiyan rolekê giring hebûye dê avakirina mizgeftê da. وجهك خموت شو سرباني وبعد الله أكبر أصلا خلاص كده بعد الباب شيخ شوي بابي يعني بابي وتكاولا خمو إيه بدك تخيل بابا تشوف سرباني بعد الله أكبر وتبابي شيخ أبا ريوغة من منها أبا عادات من يقام زاني ما بوش من دو دا أبانا كان لبيت خوش تداب كان وهرنا سرباني ودا باند أب بلد ذي من هذه حمو سربشتا هيك يزمي هيك وهيك الدنيا سري حطها سري كامل كذا Berên mizgeftê ji gundên dewrober înayne. Hostayên nikirandina beran yên êzidî yên desthel hebûyne. Ewan ber nikirandîne û paş da jî palayan ava kiriye. میر سعید بگتوی سفدمی دا داخواست کرش ازدیا که همی هاری کاری بکن وکو سباره و بجداری ات آوا کردن مزگفت دا بکن اتوی سفدمی دا دبینین که منارا مزگفت یا نوکه امد بینین برچاف او جی بشوازه که اندازیاری ریکوپی که هاتیه درست کردن که دو قاعده رئیسیت بود چکرین بشوه که بازنایی که همی بر نکراندی یت هاتی ندرست کردن درجه های مناره نزدیکی 68 مترایه Lê qeza şêxan pêkhatên netewî yên Kurd, Ereb, Türkûman, Aşûrî û Kildan têda dijîn. û ji layê olîve, êzidî û musilman û kirîsyan bê ayînzayên cuda têda hene. Berî 115 salan bi tinê qub û nîşangehên êzidiyatiyê lê vî bajêrî hebûn. Lê tinûke da du kenîsên kirîsyana û 5 mizgeftên bisilmana jî lê hene. Hemî pêk ve peyama xwe ya ayînî digehînin û rêzê jî lê peyama êk digirin. Lewma bi bajêrê pêk ve jiyanê dihêtin yasîn. Eyûb Nisrî Rodaw, bajêrkê Sivnê, senterê Qeza Şêxan.